mama yari umugore w'umuhanga afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 50 w'ijwi ryihariye. Kuva ku kuvukira muri kamwe mu turere twa Leta Zunze Ubumwe za Amerika dutuwe n'urunyurane rw'amoko kandi twiganjemo abemera ukwishyira ukizana, Kamala Harris, umukandida perezida w'ishyaka ry'abademokarate, yagenze urugendo rwa politiki hagati yo kuba ushinzwe iyubahirizamategeko ukakaye n'uharanira amavugurura w'imitekerereze ireba imbere. Mu kuvuka kwe mu 1964, inkuru y'ubuzima bwa Kamala Harris itangirira mu gace gatuwe n'urunyurane rw'abantu kandi kemera impinduka muri San Francisco. Ababyeyi be babimukira, Kamala ukomoka mu Buhinde na Donald Harris uva muri Jamaica, bahuriye muri kaminuza i Berkeley ho muri California, aho aba banyeshuri bombi b'abahanga bari baje kwiga. Berkeley yo mu myaka ya za 60 yari isangano ry'abahirimbanira amahoro n'uburenganzira mboneragihugu. Harris aherutse kuvuga ko mu byo yibuka harimo ukuntu akiri umwana yajyaga ajyanwa mu myigaragambyo ari mu kagare k'abana. Mu 1970 ababyeyi ba Harris baratandukanye. Kamala n'abakobwa be babiri babonye inzu ya paritoma yo gukodesha mu gace ka Berkeley. Baba mu nzu iri hejuru y'irerero ryitwa Sheldon Daycare mu nyubakwa ishaje y'ivyumba 2 n'ubwogero bumwe. Carol Potter, inshuti yo mu bwana ya Harris, yahuriye naho aho bategera za bisi. Twahembegwa akazi twakoze ku munsi twiga mu mashuri ya leta yo muri Berkeley atarimwe amacakubiri. Harris yaje gukomereza kuri kaminuza ya Howard iri mu mujyi wa Washington DC, kaminuza izwiho kwiga amabirabura, nyuma akomereza mu ishuri ry'amategeko mu mujyi wa San Francisco. Igihe muri California hariho ifungwa ku bwinshi ry'abagabo bo mu bwoko bw'abirabura, yemeye akazi ko kuba umushinjacyaha, inshingano zabonwaga nabi n'abo mu bwoko bw'abirabura. Yari yipfuza kujamwo ngo ahindure ibintu kugira ngo abantu bareke kuguma baburanishwa mu buryo baburanamwo bubi bushingiye ku moko. Mu 2000 Harris yahanganye n'uwari usanzwe mu nshingano mu guhatanira kuba umushinjacyaha mukuru wa San Francisco. Nta mugore yari bwigera be umushikirizwa manza mukuru w'akarere. Nta mahigwe yaronka na gato, ariko kuva mu ntango yari afise ikintu cihariye cyane. Yatsinze irihatana ritari ryoroshye, hanyuma atangira inshingano, yongera umubare w'abahamwa n'ibyaha n'igihe cy'igifungo ku bakoze ibyaha by'ubugome, ari nako yinjiza abahamwe n'ibyaha bwa mbere n'abahamijwe ibyaha bitari iby'ubugome muri gahunda y'igororamuco yiswe back on track, garuka mu murongo tugenekereje mu Kinyarwanda. Atorewe kuba minisitiri w'ubutabera wa leta ya California mu 2010, yashyize igitutu kuri za banki zo muri Amerika ngo zigaruze miliyari 20 z'amadolari zatanze nk'inguzanyo mu buryo bw'uburiganya. Ahagurukira ubucuruzi nyambukiranyamipaka bw'ibiyobyabwenge n'icuruzwa ry'abantu, anaharanira uburinganire mu by'urushako. Mu 2016, Kamala Harris yatorewe ubusenateri ku rwego rw'igihugu muri Sena y'Amerika, aho yazamutse bwangu nk'ijwi rikomeye riharanira amavugurura ku ngingo zijyanye n'abimukira, ubuvuzi n'ubutabera. Mu kumenyekanira cyane ku mibarize y'ityaye ku bategetsi bitabye inteko no ku bushobozi bwe mu gusaba abategetsi b'ibikomerezwa kwisobanura ku nshingano zabo, Harris yahindutse umuntu ukomeye ku rwego rw'igihugu. Ariko mu kwiyamamariza ubuperezida mu 2020, abashinzwe kwamamaza Harris bagowe cyane no kubona icyerekezo kubera akajagari mu bakozi bamufashaga. Habaye rwose guhindagura abakozi, kutabasha kugumana hafi ye abantu b'abanyakuri. Icyo gihe Joe Biden yaje gutsindira guhagararira ishyaka, ndetse ahita asaba Harris kumwiyungaho akazamubera Visi Perezida. Bombi baje gutsinda amatora, bimugira umugore wa mbere n'umwirabura wa mbere utsindiye uwo mwanya. Mu guhangana n'ubwiyongere bukabije bw'abimukira bagerageza kwambuka umupaka wo mu majyepfo y'Amerika, Visi Perezida Harris yaganiriye n'abategetsi b'ibihugu byo mu karere mu gushakira umuti ibibazo by'umutekano muke n'iby'ubukene. Yahise atangira kwibasirwa mu bya politiki. Yagombye kuba ari ushinzwe ibyo kuturindira umupaka, ariko sinzi niba yari yanahakandagira. Kamala Harris yagiye arushaho kuzamura icyizere, akora nk'intumwa ku ruhando rw'isi, ashimangira inkunga no guhosha amakimbirane. Kandi mu kazi kose yakoze yaranzwe no kurenga inzitizi ndetse no gukora ibirenze byari byitezwe. Harris yongeye kuzamuka aba umukandida perezida w'ishyaka ry'abademokarate ubwo Joe Biden yari amaze kwivana bitunguranye mu ihiganwa kuri iyi mpeshyi irangiye.